ki bun ki batmahi bat ki bakhambun hi ngala tuli na katuka gajung jojoki kade hi bakade bakatuka dorba Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council Uba Powell Soklet Ulap Pentip Baka Kendum Kendam Hahima Langrin Kepalami Nagajing Ujor Joki Khon Ki Hajar Barki Seng Samlah Hima Langrin Persya Yausi Upa Iem Nang Teh Sing Sim Yong Unsa Bishar Da Chief Executive Member ke HADC Uba Winston Tony Lingdok Uba Powell Soklet Ulap Pentip Yakni Habakren Syakila Thaipor Hadin Gajing Kendu Barki Nongelam Jongka Hima Langrin Kibawan Syak HADC Mentakasni Manpinsko Yakajing Jongki ngok hi pilaya interview itu ki on nakaliang jaka himangren bat kila ong bagi ki kon ki hajar ki malangren dan du bala ong bagi mat ya ka sama himangren ka jingwan ki shede kila ai atli ki tho oi ka ba da sai da ki kon ki hajar ki malangren idon kemba hajar jing sai tu sepet anta tawi ba ka ai da ka sama himangren Kabar kun kiajar kemarin gadon kemba beri nyok patli ki poi kabar seng samna ke dei gadon kasau kali kabar ki kun kiajar ka ki bun ki batmahi bat ki bakhambun hi ngala tuli na katuka gajung jojoki kade hi bakade bakatuka dorba kabla khat do pa im nam tei haka nyu tarik dung mi ubra ibum ta kita sibur kita thok tu lesi kan untuk drum dengan batai but this kita lagi bekerja pi dengan dia bawa kita batai kita kalau ngejungi nomor ba ya kali ka kam jo himalang ren la shinti ke baslang da la shinti dai si gas kita nomor jungi siam nomor ba menne kita kilawan khamdan kan apa ini kan suan kawan kendit itu show jikip mana step nak kaisian itu seperti dengan yang barba indan dan ke program yang ban jarak dan mui nak dekat juga isi ya semia dekat kampan kot ya keren yang kita kubur kita ka jangan keren nak keren cuki di kila pawi tambah ke air kita tu kila patahi kita ka jinglong kita ka dorbat ka ba lalong kita kan jotarik berkiki kuat mengiba kumka diskonsen ni kam tam yo sima tai tene kalang jungi kembang kimne ba masuri tangko su simti tam tasgi ya ya ketika jengi kandulan itu ki full ki aja ke maren bakas sama bar ke ka bangi la yo lemba ka memorandum ne ke jitho ka ada kalang ke jongki nyen IT ha u siam unjuk ru na kalang jongki afsa ke jungi kila report ya ketika aja kalang ke jungi bar nyen report ba sa siam Kila kalang do siam yu jong bisa dia kita gejung jor point by points no bisa point by points kita gejung yo kantam dia gejung jor wat mai bagla ai hadin ka to ka ji tundu akin di mai beladak do siam dia se chong perkhat yen chong daga komiti tene so kata ngasloba badan kam ramangina bisa benda itu gejung jor no gejung kena ilo kibun la kita gejing kena kiran kepada no dapat verify nama bagi yo kan ko kalian tika dikatahi maki kikwa balano ngen endap iki gejing bisa ke cumi itu mengelak pau yang ba kasang si embar ke isi ni la on ki bangen pek gejing jo kilong ki ba sisa do kan no kilong serius do kan no kabiri ba to bar ba ki ba ke ju atin la shi on tong tahi ki nginum la ban ai kena kopor dan ki ang tidak yang bapa artio po simenai nginum la ai kata mo maka ek bagi shem di kim de tenge kai malaren kita sibur ki kam ki ba ki ma ki ba per ki ka chong hai sim jeni ba pek ban khot tan lum ni ki ba tam ki chai tu ki jo tu ki tika de tang kata hi ka ba ngisno ba kalom ba bi bali meneng yam shima ba ma ku chai khandiat le meneng shima pi ke ki nadu pakai awan kejuan tu kita nak sini ka sponsor ke jum kowe nak ki jumur ki jinam di kita nak ki bagi la petik sini nak pos semua mo sisi balawan ki pa ban rong hadu kan ka la hadu kan ge ke ban rong apa office kemembot ki bon ba ki bro ki ban kam ni dan man nak kasni ndai bakiwan pakinat ngod kon sibun ngod dan ki ban si professional tax dan ki ban apply namta ka building bylaw semua
dan ru ki bawan nak benta ka hearing jong ka pandio ka kasih ka kasih sedikit nilai ki dan kaman nyelam ki kun ada dan ke interview ki kun ke benang red ru te kelami ke jeng ut dengan ba dan ki balawan les ki banda ki jaka ki bajengai ki bala adawa di kalima wana bi cikan kana wana shukam sen kim yo ala shuk bandro ene kim nur shuk bandung shukwa te kala kata ikiru te khamtam mande ka sini lei mande ka sini ni don ka exam departmental exam ka bani na kalian jong ka development ka jong ka exam jong engineer ki jong tinggal pelong ni kan ka exam kan ka hall ke jong tinggal ada ki rong ki pak ba kama ki jong ka barobor ki dijon ke dia perta kan ni atas dogan mo kan kata kan ka exam jong ki bale exam departmental exam ke jong ini nang tang ni po pelau ke jong ka ton ka yin bisa yin bisa ka di ka bun kam bahan ni kidan dopi ki ki belawan ni ki jakan kendong labu ya kasi ban yang hearing kila da ka bi don ki pak ba ni ni ki mi orang syepo mo hasil balai abun beriyo tengki enforcement jingi itu mo ni ke borong ta ang gajing khang ka ki mi orang syepo tengi semua ba ya ka bangi siwat betul bakanya keren syepo kin yang do sa pelau jong ka kada dia disposal mo da ka ba ya train lambat baik ba kan dan kan do sakot kali ki serok mo nya persang mo yarong si station ba kimi pat ki bawan nam tam wat ki beri ban himalang rin ki dan ki bawan aja ni ki bawan dan tadi di tam itu ki ba kan si masya ki ba ken ko mo ba ki dong kan ki election ba ngira tagi tahi apa menang hal ko po na ba ki bubu ni ki layo ki do ba ba tak saya ki tam ki jam ko ki Tadi tengah kemalang ini kengi kam gede ke bangsa. Akhir report au siang. Ba pe kat pang nanti ka.